los ciudadanos de Puerto Rico no gozan de los mismos derechos que los ciudadanos norteamericanos. But the Puerto Rican citizens do not have the same rights as United States citizens. Yo le decía al presidente Obama en la reunión que tuvimos en Panamá, I was telling President Obama in the meeting that we had in Panama, en las Américas tuvimos un encuentro de los presidentes del SICA con el presidente Obama. in the America Summit, we had a reunion of SICA and Obama. Y empecé diciéndole que recordaba que cuando nos habíamos reunido con él en Trinidad y Tobago, I remembered him of the time that we met in Tobago. yo le había dicho, aquí faltan Cuba y Puerto Rico. That I had told him that Puerto Rico and Cuba were missing in this list. Bueno, ahora ya está Cuba aquí, le dije al presidente Obama, Now Cuba is present in this meeting. falta Puerto Rico. Puerto Rico is still missing. Y le hacía la siguiente reflexión. Si usted no hubiese nacido como nació en Hawái, And I shared the following thought. If you were not born as you were born in Hawaii, Hawái no pasó de la noche a la mañana a ser estado de los Estados Unidos. Hawaii was not a state of the United States over the night. Y si Hawái no hubiese pasado a ser estado de los Estados Unidos, usted no sería presidente de los Estados Unidos. And if Hawaii had not become a state of the United States, you wouldn't have become president of the United States. ¿Qué es lo que pasa con Puerto Rico? What's happening with Puerto Rico? O sea, un ciudadano de Puerto Rico no tiene derecho a aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. A citizen of Puerto Rico cannot become a president of the United States.